Kwihobwe akatare kakabarukamu enshonga nyamwingi otwaliremu ekyabengi besire obushomankuzi kandi barukujunana abakuru n'abebembezi b'orurembo Kabare. Enshongezi nyamwingi zigemeserize abantu kuzira akataraka. Enshongezi zikajemesereza Minister wa Government z'ebyanga Rafael Magezi kusharamu kutaha omunshonga z'akatare ka Kabare. Honorable Magezi akajemeserezebwa kutaho akachiko akahonaho kuchondoza obushomankuzi obugambirwe omukataraka. Bwanyuma y'okuhebwa reporter eyarugire mu kuchondoza omwaka gw'2023 Minister Magezi akaragira ngu akatare kagarukemu kugabwa busya. Nobwebyo byakozirwe obuju burukuhingura omuru bibiri tubure mu bantu kavuga amafaranga hakagakabwa munonga kandi abanyarwanda nibo baba batuguriraga turakora urusero mu buteka katare kakabire kahimbire kari nugira ngo kimentasi y'amani abantu barija bakashopinga bakatwara mu butare bw'aheru outside Kabare Central Market. Mukuru w'ekigombe ekiri kugeita abashubuzi ekya Kabare Central Market Tukore Group John Mboningaba nagira ngu obuju bwingi bukaguma bukinjire ahabwo kushanga ngu ababere nibeyeta bakamba b'obujobwo bakabura ezokushubuza. Ubwingi bukingirwe ninga tiburakora abwo kuba the so called landlords bakaburwa bapangisa kandi kansotera bikiza bapangisa. Mboningaba nashobora ngu na sente z'obupangisa ni nyamwingi munonga obwa hati abashubuzi nibashabwa shiringi rwagati y'emitwaro 10 n'emitwaro 15 ez'obupangisa buri kwezi kurugirira aho rukorera. Icyo kintu kitwirimo konka kandi the last financial year tukakomplaininga mu council nangwa tukedimaho kaki twaza mu council konka twagamba na the current mayor umwami bya Musha Central twayikirizingana ngo emihendo bagicendeze jubaha bizira hamuzindaro gw'akatare baragira ngo bakasharaho abahiguru babataha mitwaro 8 bamwe mushanju dena bahasi harimo 10 Orita unikiraka w'ururembo rwa Kabare Jamil Kasaja yagambira munyamakuru w'itungu barimu nibatebekanisa kugaba obuju obutari mu bashubuzi. I think they have finished. I need maybe to get the report today. I think they have already done this. People applied and the committee sat. So I just need a report from them. Most probably tomorrow. Akatare akayombekirwe government aka kakapatanisibwa ekitongore ekyokuwombeka koruga omuri China ekya Chongqing International Construction Company ahashiringi obuhumbi 23 ezokuwombeka akatare ahansi y'enteekateeka ya Markets and Agricultural Trade Improvement Program Matipo zikaruga omu banka y'ensi yona. Gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.